जोजलपा चिकपिन सखिया महफुजी रे मुनतना न्यमी पास पेसखिता ज्यादुरे लस्कुस्दो थौन ठो निसा व न्याको न्यवा मिजोदना ठो सान्त्रा साकी ठंग वेन थौ नेपाल सम्बर झिन्ससा व पी न्या चौला ठग पुनी अर्तैगो 2081 साल चैत्र महिने 30 गते सन्तरबार थौ डुटिफनी थौ न न्याब्लेन हेचको सांस्कृतिक जानकारी व नियमित पनि प्रतिक्रिया नप म्या हाक्युजे ठाउँ चिलाए बागो अट्टै ठाउँ लुटिफनी टालकी चिटा लुटी चंग निरा हिटे लुमा सुए डंकी ठाउँ निस ये दे जख चंग यल चिपो खप पटन से मनो त चा वया अनमोलो वइ नापा लुटी टाइको ठठाटा गर्जा बालजु जा चंग तैको सिक मानेको जुल लुटिया फुसिया जामच पहाड दो ठय पहाड एक कोस नेपाल सम्मत 875 अट्टै विक्रम सम्मत 1812 साले ययम जुजो जयप्रकाश मल्ल नि छरा हिटे पलिस्तायत थोफनी खनो देव घाटेन मेला जुइले अन्यको लय मुहाना ठो हिटे ल हाका लुटिन मेला लगाइ याउट हो च्याटा उठो नेवाते वास्तुशास्त्र कथा हिटे बिजोरा जुइ ठय वास्तुशास्त्र कथा ठन्न नि छरा हिटे दोख विक्रम सम्मत 1855 साले वेन जुनमा नाजा म वे सुबाबमा रन बहादुर साना ययठ याउले नि छरा हिटे दुठी लाग फुसे अनचंग मेमे हिटे स्या दक्षबे टोरा हिटे तया नि निरा हिटे याउल उब्लेन से निरा हिटे टागु चलन र लिप ठैट अब खैकरन ज्या 22 तारा टागु ल ठाउँ या नि ठया लुटिया फुसे चंग जामच पहाडे मेला जुइ पिपसी बुडन ठो जामच पहाडे चना तन पलस्वा पुपिना ठगु तै पौराणिक पाखा ठो ठया जामचै चोका नापा ये यलन टुइसे चंग छिबा नापा सीमा छमन खण्डुको ख ठौकने ठो छिबा नापा सीमा न खनमरे होला सीमाई कोस अंगले प्राचीन कालेको बुद्ध टेगु मूर्ति आनन्दनी वही नाप है सीमा मोर्सा सीमा ख ढास दने तर ठो ड्य है अनि मौलिक ड्य रे मनुटेस मसिया वही लिक्क उडाटेस डेका टगो छिबा त मु ड्य पाप्या पूजा आज जना वया चंगटो छिबा ट्या टपे उडाटेस अन पूजा आज याउने गुठी आटक न डनी दिउन्जना लुटिफनी या सरखुने त इलेटेस नवा पुनी ढाइ ठखुन लगखले चंगु डफले बुन्डे त नवा ए नवा नुगा अखुन चानन से पुजे लो खेले बुन्डे डेकी ता पुजे ना रोटी हामो की स्वाई ठखुन नि चाहिँ येले बुन्डे रोट डेकी जा मड्डिक न्याइ ठुक्से बुन्डे नवा सरखुन खाइसन जोगले खोपे बिस्कार न खन्याइ ठोजुल ये येलो खोपे जुगु स्वाक्पा या सांस्कृतिक पर्व य ख थoi नापांग मिन्ने वा मुने जेफुको छमठे विवश बन्डने दुनि हे ठैगु ब्याजुले सन्ने सन्झिन जक लागो छिगो पुराण हान बुल्नु थने तो मिन्चियाटम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ अलेचनी संगीत गुजे मालाकार हाला टपे वीर प्रसाद भंसारी गुजे मालाकार रानी सुब्बमर्जन व अनुपमा काष्ट खन्जना दिस दिवस बंधन याद में
सवा तैकेने जुगु जिखा जुगु नुगला सवा तैकेने सवा तैकेने लास मखुजी ची मनुख चिदने लाव पेया लास मखुजी ची मनुख चिदने चिदने गति जानिनी अति जीने चिदने गति जानिनी अति जीने गति जानिनी अति जीने वाचता आछावती है तुति बसना नालुने वाचता आछावती है तुति बसना नालुने चे अले भोखे मुबैगे इंद्रया सिंहासने चे अले भोखे मुबैगे इंद्रया सिंहासने इंद्रया सिंहासने इंद्रया सिंहासने इंद्रया सिंहासने इंद्रया सिंहासने इंद्रया Wongo nisao pika nyewa mizle wo titi sticker cha dipni na vune dakla na pa पुरुषोत्तम तमको कान्छा भाइ कोजो रमेश कपाली रवि जोशी मदनमान राज भण्डारी रत्नमाया जोशी सुदेश लाकार सिंह राजु सिक्राकार मुना जोशी रवि जोशी किरण खर्गे गीता खर्गे मानिक साके मुना जोशी व रत्नमाया खोलो ख वंग ज्याज गुइमेस न शेरना दिजुल उके मध्ये धर्मश्रेष्ठ अमृत न साके चाहिँ वंग ज्याज चाहिँ मे तलन चाहिँ दुठेका दिजुल ठटे नेवा अन सुजी सुदेश लाकार तुलसी सामी निनु श्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ रामबाबु श्रेष्ठ सजनी महर्जन राजेन्द्र सुवाल भाइ राजा साके पूर्णरत्न साके सञ्जय साके कोलोराडो नेवा खल नरेश यम श्रेष्ठ राजवीर डंगल राकेश महर्जन व रमेश कपाली ख तुके मध्ये सञ्जय साके च्याउ ग्रुपे कोलोराडो नेवा खलक निगो ग्रुपे अमृत न साके न्याउ ग्रुपे राजवीर डंगल निगो ग्रुपे राकेश महर्जन च्याउ ग्रुपे अले रमेश कपाल जुन चाहिँ छिन्नेको ग्रुपे शेरना दिजुल सिपिन सक्दा यक्क सुब्या देचाचना लिपन ठटिया ग्वाल दैदिल मनटुना ठाउँ पुनि अस्टियो लुटी पुनि ज्या छफो बोर्ड मिन जना दिस
मे हालाटमा रमना श्रेष्ठ चुयाटमा किशोर कुश लेट्याटमा अमरराज राजोपाध्याय ठौँ छौ ब्यारे बुरामा उपासक न्यापा बिहा न्यना चुनरे ज्ञानीय गुन्जन बिहारी पेक्विने गुणनुन यही पोक ठै चुनरे
चोनरे गुनुनुनु ये पुक थोइ चोनरे गुनुनुनु ये पुक थोइ चोनरे गुनुनुनु ये पुक थोइ चोनरे कमेन्ट पनि उचले डक्सबे नापा मदन मान राज भन्दा जो कमेन्ट गया छु न वे गर्न ठुना चीज भगवान सर न ठ नेपाल सम्म 1145 चौलथ अष्टमी शनिबार सन गुनी खुनुया सष्ट जोजल पा पिस त ठौने नि सक्षा सुता लाम सुबा ठौ जन्माद्य सालेको दिन त सष्ट पिन्तना द्यख गन विघ्न बाडा मोएका साला ठौए ठासे ठेनमा रका मन पनि सुबारका वेकला जुइट ठटे शुभ श्री साके जु ठौ यहाँ जन्माद्य सालेको दिन सकल पिन्टा पिन्तना शान्तरा दाइ जो चलपा श्री आर्य बोलोकेश्वर करुणामय या रथ यात्रा र चैत दशैंको शुभकामना रगा चाहिँ खैबान नेपा भयान लगा जाओपटे चाहिँ त शुभकामना दल अचितन शुभकामना दल ठटे रिटा महर जुन न्याना दिस न्यंगा दिस जो चलपा दाइ रगा चाहिँ दिन आनन्द मोहन रञ्जित जो ठौ जन्माद्य रथेट्या ठने कोने अय त्यो कोली ग्राम जमलेश्वर या जात्रे छोले अस या न्यालो छटक साला यंकी रगा चाहिँ वकल जानकारी बियाडी जुल राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो पिस त जुजल्प शान्त राजुर गाचुइ दिथे त रमेश मानन्दर जो हाक्न मेल छया हिगडो नेपाल सम्म 1145 चौलो थो नमी आइतबार गाचुइ ल उखने ज्याजुले वकल चाहिँ किरण प्रधान जुयो चाहिँ मिछ इनाप नाडियो ख व मे चाहिँ चिकेन मोरो वकला इमेल छया र इमेल न मोरोले हाकि मखन आ ठाउँ चाहिँ वया मे वकला छया या दिगडो आ चाहिँ ठया मे चाहिँ छिसा हाक चाहिँ नेना दिस थ रमेश मानन जो मेले छया दि परि मे ख थो देश चाहे जिगो भा भए मखंका मुटपा चिना जिगे वा जिगो ठगे मिटंका जिगो ठग भा मरे व जिगो जाति सिगु थेंजी जिगो जाति स्वाम हे व जिगो देश मसान थेंजी थ देश थ मोजिक नुगले सुपा छिंका लापो चिना जि गेम वा जि सिगु खंका जिगो मुआ हिख थ मा भा थ बिना ओह जि गेम वा ठुटवा च्या ट पटे तस बाला पटे मे जि जन बर सर बनि मफ्ट थ मिनिनुले तस्कम नुगले छु तुके मि चुमी जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीत चाहिँ विष्णु सको गायक किरण प्रधान देश याको चाहे जिग भएको भए मखनका मुटु पातिना जिगे मुए जिगु थाको हे निधंका देश याको चाहे जिग भएको भए मखनका मुटु पातिना जिगे मुए जिगुथा गुहे निधंका देश याको चाहे जिगु थाको भए मदेऊ जिगु जाति सिगु थेजी जिगु थाको भए मदेऊ जिगु जाति सिगु थेजी जिगु जाति स्वाम होएओ जिगु देश मसान देश समझिका नुगले सुखा पोचिका लापो चिना जिगे मोए जी हे जिसी गुखंका देश याग चाहे
जिगुमाही खामा हो बिना अहो जिगे जिगुमाही खामा हो बिना अहो जिगे थाहे बरु सिनासा मौका है तो देश या गुशाही लिखनी गुफू कपका धारा गुरु पुनाबी जिगु जाति घालु मंका देश या गुचारे जिगु भातो होए मुखंका मुतु पातिना जिगम जिगुतागु है निधंका देश या मिरुंगा आछपो कमेन्ट संस्वे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन ठुटन चुइ दिगो जल्प शान्तराजो डक्ला नापान ज्याजो न्यवा मिजो निस ओ पिङो या लागि छपन यको सुबा ज्याजो कोचा को पुङ निना कमेन्ट या भले सत्यनारायण मानन रसले ठोग नापाङ लस्कुस मिव डक्ला लिबा अनुराधा पोडवालिया सले ठोग मि ठिका टौ खगोट पालक ठ्वामटो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुठो चाहिँ जिठाला बालका चाहिँ ठठु खला तर सुगठी जुया चाहिँ ठेजुल चाहिँ जि मुसलट के जि चाहिँ छिम भन्या अब कयो कमेन्ट हान सकाए के ठोमिया हाका कोचाको ज्याले खे ठुके खकनी जुले ठौ जनवादिय साले व चाहिँ दसि प्लाङको मोनी ढागो चलन या बारे संक्षिप्त परिचय प्रस्तुति निन बजु अथि नेपाल भाषा साहित्य निरन्तरता बारे कनिको झोले चोस भाषा नेपाल भाषा परिसर व विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन बारे प्रस्तुति चोछा बजु मिनिनिक झले हनिबम पाजु मरिन कृष्ण श्रेष्ठ सले ठोग न्यापेसंग मट्ने मे समय बिजनेबले एला भच जोमिन बहाला आटल ओ राजभाइ जकमे छन मनो जिन मनो टाग जोमिन जित टस्का बानाटल ठुसी ठसी जिटंग ट मुजे त सकिष्ट आपला आपा भिन्तना देशासे जिगो कमेन्ट थने कोचाका सुबा जेमा फायरका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन चाहिँ ल ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन चाहिँ ताको कमेन्ट भयो यो केर त आठौं वकै कमेन्ट न लुडङको बना वकै त सुबा हो अले मेरो कमेन्ट हुआ त सुमन महर्जन वकला ठुटन चुइट ल जोजल्पा गुरु यको लिपट नि कमेन्ट याटा इल लाट कमेन्ट मयार कट या दिमटे छोटो ज्यादा सरा निना जनो कमेन्ट जको महिनाको ख जित यो मे तानस पंखा चाके चिक्सा हिटर चाके ठुलसा मियागो गुली सुको छन्तरे हाक्न यो मैठा हो मिछप हाक्टा इना पिना गुर्जुर गाचने सुमन महर्जन जो चुइटला सुमन महर्जन जो छिसा चाहिँ कमेन्ट मा या यको डटका छिन न टैला तो छि कमेन्ट नाम मदिसा सुमन महर्जन जी बराबर चाहिँ लुमङ गाचन दो नापा चाहिँ बराबर चाहिँ कमेन्ट ना दिम ख छकनिक बखाना छिसा चुया या दियो जिताबल छु कमेन्ट म वसाना जी झाझा छु ना लुमङ गाचन दोला र छिसा चाहिँ लुमङ गा दिगले यको सुबा दो तर छिसा ढैलियो मि चाहिँ जिके मोरोले व मि चाहिँ हाके मखन गानी लिबले हाके देगन दत्तका टास छु कमेन्ट लागि चाहिँ सुबारो तते अमलेट न साके जोन जुजल बा ठोग ज्याजो स ठोग न्याप मे छन मुनु जिन मुनु संसार च च ढाकिनु मे मिजस हनिबम ठनभार गोपाली ख किरण प्रधान मको जि वेकै स मि न्यन्य हे मसिका छपिस मेचले मिज मि हाला त मेसु नाम मरु ढ्या बिजाउले जि ठुग मि मिस मि हाला मि रिटा महर्जन के न्याना सुइबले वेकलन ठनभार गोपाली खट यो चाहिँ कनाटल तका चाहिँ अमलेट नसाके जो चाहिँ नि चोइ दिगु ल अमलेट नसाके जो सिगो चाहिँ जानकारी लागि चाहिँ यकेको सुबाडो अके नाल क्यासेट सिडी नाल मोरो खला तर धनभार गोपाले सम्म बानाम पटिया संगीतकार ख तर वेकै चाहिँ सजी मसिक मुक्त छि जानकारी बियाडीले यकेको सुबाडो ठटे रत्नमायक होलो जो जलपा चोइ दिदो गगन शिल्पकार जो उपन्यास न तयारी सब पाजुर गा वकला चोइ दिगु ल उपन्यास छिस छ फेसबुक चाहिँ टेल मसिन टाटा गौ जुले यको काइदु ल अजिया जि चाहिँ जिगो शान्तराज साकी च्यानलले चाहिँ उपन्यास न बना चाहिँ तयार दिदो के चाहिँ जि बराबर नहुनु न प्लान चाहिँ उपन्यास तयार दिदो छिसन सर्च ना सोया दिल दाछ छिसन दिना दि भइ छु चाहिँ सुझावलाई यको सुबा ठन्ट कमेन्ट कोतल आ कमेन्ट नुका छपो मिनिना दिस आकितेनको मि लोका वाव मिया ख बालिस तो मिया ख तो चाहिँ इन्डिया रिकर्ड जुपटी मिदल छंगो जिगो माया रत्न तकै रचनाकार सुरेन्द्र तुलाधर संगीतकार नील साके गायन उदित नारायण झा व दीपा झा ख
छंगु जिगु माया रत्न देवो बिगु वरदान माया रत्न हे माया रत्न छंगु जिगु माया रत्न नुगले दोने सुचके धुन माया रत्न मुसु मुसु नीला छंत योम धक्काले धुन माया रत्न मुसु मुसु नीला छंत जिगु जोबन बिधुन माया रत्न छंगु जिगु माया रत्न देवो बिगु वरदान माया रत्न हे माया रत्न मोती संपत्ति न छंगु लागी मुंके धुना छहे जुला जिगु जाना छहे जिगु माया रत्न दुख पीरा गुली न तू छत्ती मंत तन के धुना छहे जुला जिगु प्राण छहे जिगु छंगु जिगु माया रत्न देवो बिगु वरदान माया रत्न हे माया रत्न छंगु जिगु माया रत्न नुगले दोने सुचके धुन माया रत्न स्वान छंगु न्योने तनावना उखे थुखे लुया चोन छंगु जिगु माया रत्न छंगु जिगु माया रत्न नुगले दोने सचके धुन माया रत्न छंगु जिगु माया रत्न देवो बिगु वरदान माया रत्न मुसु मुसु नीला छंत जिगु जोबन बिधुन माया रत्न मुसु मुसु नीला छंत योम धक्काले धुन माया रत्न आना छप जोमिने छन्टा खसे निखे जिगो मन ठाटे मला त छछम तस्का जिग ढाट जिग्याट नापला वाची मंगल बजारे हिटिचिट मिले जुसा मट्नै तलन वे मसु मखो टासु मखो ल्युल्यो न्यन्या वे आला करि पनि म्या मचे त अठी हाकी दैला नापला वे मखो मंगल बजारे लतरी मासा बुंगा च मावा लगन खेले सुएर गाचने ठुकन ल्यासल्याम ये चने ख्या ठटेना हाला टप मिल लटके चने रचना व संगीतकार कृष्ण भक्त महर्जन आले हाला टपिना कृष्ण भक्त महर्जन व सोनम महर्जन ख खसे निसे जिगु मन था से मलाट छछम जित तस्को यो
भेटला जिग्यात नपल्या वाची मंगल बजारे हित चित मिले जुसा मज नाही तालवे हित चित मिले जुसा मज नाही तालवे ताशुमखु ल्युल्यु न्युन्यु वयला कतबिनी महमतियात अति है के दैला नपलावे मुख मंगल बजारे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे वैगो मखुजी माया छन्त या वैगो जिथे जाम भीम मिज म्यपी सुन दै मखु नपल्या वाची मंगल बजारे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे लिवन वाले मी जाते सनी हुने वया लोपवै छा सोया बालापी श्यामा झिमशे योधावै नपलावे मुख मंगल बजारे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे च्याम झिम जकमकु झिमझमशे योधासा छु छंगु सिन्चा सिन्दुर तै म जिहे सम जकदु नपल्या वाची मंगल बजारे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे जिगु सिन्चा सिन्दुर दिता लसगा छंके छुडु तालिब फली तया जित नाके फुला की मफु नपलावे मुख मंगल बजारे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे नोकर चाकर दया छन्त साक भिंक नकाटे ज्वलुङ दिसाठी का कार्यचा ही काटे नपल्या वाची मंगल बजारे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे मला तली हिका हिका माया झाला टिंकवै माया झाली लाकी धुमका खापा के ठेका क्यों सोई नपलावे मुख मंगल बजारे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे खापा काटे काके मखु नुग नुग स्वकाते कमले चबी मखु मती नया खिप्त चिनाते नपल्या वाची मंगल बजारे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे जीना व्यायाम जुसा जिम्मा मोके न्यानासो डबली तोती मखु धाका ड्यूटिया पाफो नपलावे मुख मंगल बजारे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन खिल्याचे छन्त खसे निसे जिगु मन्था से मलाट छछम जित तस्को यो भेटला जिग्यात नपल्या वाची मंगल बजारे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे हित चित मिले जुसा मज नै तालवे मशुमखु ताशुमखु ल्युल्यु न्युन्यु वयला कतबिनी महमतियात अति है के दैला नपलावे मुख मंगल बजारे लातुनी मासा मुंगा चमावा लागन
चित मिले जुसा मग्नै टालो रे लातुन मासा बुङ्गा चमावा लगन किल्ल्याचे हित चित मिले जुसा मग्नै टालो रे लातुन मासा बुङ्गा चमावा लगन किल्ल्याचे सकी पाए मी हाकेको तुले ठौ मछा का नांगु चने सकी पाए मी दुनावे ठ टापी मनु ठौ कत ठ्या जुया बिल यो त्यो जु खना सुमो पिन दया बिल जुएपीको नुगय का सुइट जी के हुने म भेबिको खोबिता सुइट जी के हुने तो मिचुयाटम बमसितर बज्राचार्य संगीत स्वयंवर राजसाके अलि हालाटम सपना श्री ठोप्लागु चने मछा का रापटी प्याखा यो चने मिजुल तथापि मनु तथा तथापि मनु तथा कत थे जुया बिना याता जब खना सुमफु पिदया बिना सुमफु पिदया बिना तथापि मनु तथा कत थे जुया बिना याता जब खना सुमफु पिदया बिना सुमफु पिदया बिना तथापि मनु तथा
지우 자자 고짜이티 전화ton도 덕래 리방고 미처프니나 통츠가 학나 청고 나루나 올라 बुलिसुचन टंगो किपा युचा वला मंगसे छंगो किपा खनि नेटले छंगो हे चुपदनी बर्खा छ गुली सितुजिता चिकुला छ गुली लुमुजिता सितुजिता लुमुजिता टुटन चाहिँ बालापटी मेन सफो ट्रेजेडी मे चाहिँ च्याटम पटे अले संगीत आटम कीर्ति श्याम सुन्दर जोशी घर ठुकै चाहिँ मे हालाटम टंक राज साके खन्जना दिस छपो मालाउमी का हक ना छलमुना वाला छका हक ना छलमुना वाला बोल से चुने तुमको गुकीपा ये चिया वाला छका हक ना छलमुना वाला हो छका हक ना छलमुना वाला छंग है कि पाखनी ये तले छंग है चुपादनी कि पाखनी चुपादनी कि पाखनी चुपादनी लुया चुनी छंगु कि पा नियानित जिगथो मिखा छका हक ना छलमुना वाला छका हक ना छलमुना वाला छगुली सिचुजिता बरखा छगुली सिचुजिता चिकुला छगुली लुमुजिता सिचुजिता लुमुजिता सिचुजिता जीता थो छका हक ना छलमुना वाला थो छका हक ना छलमुना वाला बोल से चुने तुमको गुकीपा ये चिया वाला चिक्नु न्याना दिला निसाव न्याखाको न्यावामी जो जाजो दिना दिक्ले जिकेको सुबाडो जाजो चिक्नु द गस्टाल ठ्यान सुन धामा आउट सतने कमेन्ट बक्स सुयाडी त हार्दिक इनाफ नाथना नपा वङ जाजो शेयर ना दिपि नपा लाइक कमेन्ट ना दिपि चिक्नु सक्छ जिकेको सुबाड दिसना दिपन ठटिया चाहिँ ग्वाल रेडियो ममा ठाउँ ट प्रस्तुत शान्त राज साके त बेर बिया छैन ठाउँ त बा लिपाहन नपला